Sama nanti akan jadi kalut untuk Manchester United. Setakatlah kita tengok midfielder MU target. Kita ada Elliot Anderson, Sandro Tonali, Adam Wharton, Carlos Baleba. Dan terbaru, pasukan Manchester United letakkan player daripada Real Madrid. Siapa dia? Dia adalah Aurelien Tchouameni. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni kita nak kupas tentang satu isu terbaru yang mana kemungkinan besar Manchester United jadikan Aurelien Tchouameni sebagai target utama kita pada summer nanti. Berita ni mula keluar daripada satu sumber daripada Telegraph dan juga beberapa wartawan yang boleh dipercayai. Depa ni kata Manchester United letakkan Tchouameni sebagai sasaran terbaru. Senang cerita macam kalau kita main key remote, kita dah ada Elliot Anderson, Tonali apa semua dekat list. Lepas tu kita tambah Tchouameni masuk dalam list kita. Tapi tak 100% lagi Manchester United akan go dapatkan Tchouameni. Dan dengan cerita kemungkinan besar untuk dapatkan Sandro Tonali daripada pasukan Newcastle makin mengecil. Sebab kita tak tahulah, mungkin Manchester United dah cuba approach tapi tak dapat. Tapi setakatlah menurut The Telegraph, usaha untuk Manchester United dapatkan Sandro Tonali tu macam makin susah. So naiklah nama baru iaitu Aurelien Tchouameni. Kalau kita tengok Tchouameni ni, dia bukan asing lagi dengan nama Manchester United. Ya, sebab MU dah cuba dapatkan dia masa dia dekat pasukan Monaco lagi. Tapi biasalah, bukan semua orang boleh tolak kalau Real Madrid main offer. Waktu tu dia main dekat pasukan Monaco, tapi sebenarnya bukan Manchester United lah pasukan utama nak dapatkan dia. Waktu tu kalau kita ingat Liverpool antara pasukan paling depan untuk dapatkan dia, tapi last minute Real Madrid masuk. Real Madrid terus dapatkan dengan harga 80 juta euro. Yang paling menarik dia, Real Madrid masa tu depa dapatkan Tchouameni nak gantikan Casemiro yang nak tinggalkan pasukan Real Madrid masa tu. Tapi hari ni Manchester United nak dapatkan Tchouameni sebab juga nak gantikan Casemiro yang akan tinggalkan Manchester United pada hujung musim ni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok Aurelien Tchouameni ni, memang boleh kata dia adalah pengganti macam apple to apple kepada Casemiro. Senang cerita, kalau Casemiro keluar masuk Tchouameni, Manchester United tak perlu nak sesuaikan taktikal dengan Tchouameni apa semua, sebab Tchouameni boleh slot in masuk je taktikal, main peranan Casemiro. Sebab tu lah Real Madrid dulu beria dapatkan Tchouameni, sebab dia punya role, dia punya gameplay, dia punya technical ability memang seakan-akan Casemiro. Pasal apa aku kata dia sama macam Casemiro? Yang pertama adalah daripada segi agresif. Tchouameni memang ramai kenal, dia ni memang agresif daripada segi tackling, daripada segi one on one man marking. Dan yang kedua semestinya dia main dekat posisi nombor 6. Dan yang ketiga paling penting, ni adalah complete package. Tchouameni boleh jadi deep line playmaker. Hampa jangan tengok gameplay Tchouameni dalam game-game besar saja, kena tengok juga gameplay dia dalam game-game liga yang lain. Tchouameni memang kita boleh kata dia ni antara deep line playmaker untuk pasukan Real Madrid, sebab bila dia dapat bola dia selalu buat diagonal pass ke kiri, hantar dekat Vinicius Junior, ataupun dia selalu buat passing-passing yang cepat untuk pecahkan line defense pasukan lawan. So memang sama dengan Casemiro, sebab tu lah yang Casemiro buat dekat pasukan Manchester United selama ni. Senang cerita, bila dia masuk, dia boleh terus masuk slot in, role yang Casemiro tinggalkan dekat Manchester United. Tak macam player lain kalau kita compare. Player macam Sandro Tonali, bila dia masuk, MU kena suitkan sistem dengan dia, sebab dia bukan tipikal pemain macam Casemiro. Tonali ni walaupun dia main defensive midfield, tapi dia lebih kepada macam box to box. Sama juga dengan Carlos Baleba. Baleba pun agresif dan dia juga box to box, tapi dia bukan deep line playmaker. Kalau kita tengok Adam Wharton daripada Crystal Palace, dia ni deep line playmaker, tapi dia tak se-agresif Casemiro. Kalau tengok macam Elliot Anderson pun lebih kurang sama. Elliot Anderson boleh jadi deep line playmaker, tapi dia pun tak se-agresif macam Casemiro. So sebab itulah kalau kita tengok dalam senarai pemain yang Manchester United letakkan, nama Tchouameni inilah antara nama yang paling buatkan fan-fan Manchester United excited, sebab memang gameplay dia sama dengan Casemiro, dan satu lagi dia tengah peak perform dekat pasukan Real Madrid. Kalau kita ingat waktu Ancelotti dekat Real Madrid, memang Tchouameni ni selalu kena guna dekat luar posisi dia. Dia selalu kena main dekat centre back, kadang-kadang kena main dekat right back. Tapi sejak Xabi Alonso main dekat Real Madrid pada musim ni, dan juga Arbeloa, dia ni digunakan dekat betul-betul defensive midfield, dan kita boleh tengok Tchouameni memang deliver dia punya quality as defensive midfield dekat Real Madrid. Cuma itulah orang kata bukan mudah, ni bukan key remote hang bagi duit dapat beli. Sebab Tchouameni lah ni tengah dalam peak performance dia, dan dia adalah pemain penting Real Madrid. Susah sebenarnya untuk pasukan Real Madrid lepaskan dia. Yang pertama kita tengok halangan Manchester United kalau nak dapatkan Tchouameni
Chouameni adalah harga yang mahal. Market value Chouameni sajalah ni adalah 75 juta euro. Dan kalau hampa ingat balik, Real Madrid beli dia dengan harga 80 juta euro. Takkanlah Real Madrid nak rugi jual 70-75. Mesti paling kurang Real Madrid nak jual lebih daripada 80 juta euro. Possible mungkin Manchester United terpaksa keluarkan lebih daripada 100 juta euro semata-mata untuk dapatkan Chouameni. Tawa Casemiro pun kita beli mahal dulu, apatah lagi Chouameni yang baru 26 tahun. Masih lagi ada potensi yang boleh dicapai. Yang kedua ni adalah masalah yang lagi besar daripada harga, iaitu injury prone. Kalau kita tengok Chouameni ni sepanjang dia dekat pasukan Real Madrid, memang rekod kecederaan dia agak membimbangkan. Walaupun dia perform macam mana sekalipun, mesti akan ada masa dia ni diketepikan dan tak boleh main dalam tempoh yang lama. Sepanjang dia dekat pasukan Real Madrid lah, average game yang dia dah tak boleh main dengan pasukan Real Madrid lebih kurang dalam 30 game macam tu. So kita nak beli pengganti Casemiro ni supaya dia boleh main setiap game. Paling kurang pun kalau kena rekat 1-2 game tak boleh main, lepas tu boleh masuk balik. Tapi kalau duk kerak-kerak injured memang bahaya jugalah. Dengan tanda harga yang mahal, lepas tu taruh main dekat La Liga pun kerak injured, apatah lagi main dekat Liga yang intensity tinggi macam EPL. So mungkin Manchester United walaupun tengok dia ni sebagai pengganti ideal kepada Casemiro, mungkin kena fikir balik daripada segi rekod injury dia. Ataupun Manchester United kalau boleh tangani dua masalah ni, iaitu masalah harga, masalah injury prone, mungkin baru boleh fikir balik untuk sign Chouameni. Selain tu ada juga rumor yang Manchester United sebelum ni sasarkan Camavinga juga. Tapi bagi aku Camavinga ni aku tak setuju sangat. Cuma kalau kita compare Chouameni dengan Camavinga, sebenarnya nak dapatkan Camavinga lagi mudah. Sebab Real Madrid memang dengar cerita nak offloadkan dia disebabkan dia ni pun injury prone. Kalau Chouameni ni injury prone biasa-biasa, Camavinga ni lagi teruk lah injured. Kelebihan Camavinga dia boleh main dekat banyak posisi, cuma kekurangan besar dia adalah dia ni injury prone. Tapi untuk aku Camavinga aku tak setuju sangat, sebab kalau kita tengok gameplay dia lebih kurang macam Kobbie Mainoo. So takkanlah kita nak ada dua pemain yang berkualiti tinggi dan salah satu dia kena dikorbankan duduk dekat sah. Kalau tim Manchester United ni dah complete 100% daripada keeper sampai ke striker, okey aku setuju dapatkan Camavinga. Tapi masalah dia kita perlu isi banyak lagi posisi dekat tim utama. So aku rasa Camavinga bukan satu pilihan yang baik kalau Manchester United nak lengkapkan pasukan utama dulu. Tapi mungkin walaupun aku cakap tadi MU kemungkinan besar akan susah nak dapatkan Chouameni sebab harga dan juga satu lagi injury prone, Manchester United still ada potensi untuk dapatkan Chouameni. Mungkin boleh runding harga sikit kalau Real Madrid berjaya dapatkan Rodri daripada Manchester City. Sebab kita tengok Rodri macam dah keluarkan signal yang dia ni nak pindah ke Real Madrid. Dan Real Madrid pun lepas mereka ni alami 2 musim tak ada trofi, aku jamin musim panas ni mereka akan buat rombakan skuad dan tak mustahil mereka dapatkan pemain sekelas macam Rodri. Dan kemungkinan besar bila mereka dapatkan pemain baru, mereka akan offloadkan pemain mereka dan mungkin Chouameni adalah salah satu pemain yang mereka akan keluarkan. Tapi tu kalau mereka dapat pengganti. Kalau mereka upgrade dekat sektor lain, mereka tak upgrade dekat defensive midfield, memang kita kena petah balik lah, sasarkan balik pemain-pemain yang kita target sebelum ni. Contoh macam Baleba, Adam Wharton, Elliot Anderson ataupun Sandro Tonali. So hampa sebagai fan Manchester United, hampa excited tak dengan rumor yang Chouameni ni kemungkinan besar ke Manchester United? Aku tak tahulah Chouameni ni memang fan MU ke apa, sebab kalau kita tengok banyak juga tau berita-berita yang berkait dengan MU dia like. Yalah kan, mungkin Chouameni ni fan bola sama macam kita juga kan. Kita ni bukan boleh mat, kalau play bola tu play kelab lain, dia like je pasal kelab lain terus jadi rumor. Hampa cuba komen kat bawah tengok kalau betul-betul Chouameni main dekat MU pun okey juga aku rasa kan. So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.